Sambona, hey, but Philani wa hina, manager say, guys. I just want to thank you for your support. Now, like when every time I go live, back on, react, like it's much appreciated, and it's not like just appreciated, but highly appreciated. My brother, Moli Malulek, I always say that. Back with Papa Rhulani, so we are going to fetch him. Lia City Award, empty. Jimmy. So yeah, guys, I don't know what I'm sure. I'm gonna update our corner. Logo rank again, but what I'll let you know. It's about a busy day. Kwa la vile rantago. La amiga tasmola guri. Philani imali. Philani made. It go in the comment. But hey, wala Philani. You got 3 days. You got 3 months. Mapima Papa Rhulani. Vanhu lava nga va vatswari vo helela ku nga nyumi ku ya vula munhu loyi la vatswari va yena a nga hi kumangi support hi ndlela munhu la nga kurisiwa hi mukhegulu la nga loveriwa hi mukhegulu a zama ku ta va ka spotlight i va na mbilu yo i thayipa i ku wa n'wi pimela 3 months hambi u ta ku munhu xi dyohi ku fika kwini vanhu va ka hina a hi dyondzeni ku appreciate a hi dyondzeni ku complimenta a swi bohi ku munhu a vulavula leswi ya mi nga swi endla swa ku ri Papa Rhulani na Philani hi va nyika 3 months hambi ho nyika ta 1 hour it's fine and munhu wo kwata ne but the post in vavisi ngopfu ambilwini a ni lava ku ta membe honestly speaking and munhu wo kwata but that post ne and post ya kona leyiwani i comment I mean yi ri wo nyanyukavo swi ta ku helela mo ni mi nyiketa xikombiso industry ya music a yi teki nkarhi mara nkarhi ntsongo lowu kumaka vanhu va ku rhandza va ku tsakela yi tirhise so hambi ku ri vavasati va ta yima na mina ka leswi lavaka la ta va byela swona sweswi hambi ku ri vavasati loko vo tala va gangisiwa hi 2015 a va ri ticheri a va ri tithugamama a va sasekile a va yimekile kambe nyamutlha hikuva nkarhi se wu fambile vanhu va 2015 va nge fana 2015 vo tala va vona va chike na mavele vo tala va vona va humela tichavava vo tala va vona a va ha ri swona leswi va ri xiswona so na Papa Rhulani hambi mo pima 3 months a nga ta tshama a dumise leswi and hambi o ka a nga dumi December and hambi o ka a nga dumi nkarhi wolowo mi nga wu pimisa swona na vatswari va n'wina loko va ya vukatini va byi kandi hi mavele mo yima a va ri titugamama va langiwi ku va na mavele mo yima vatswari va n'wina so loko namuntlha na ku samba na wena va na vele ro wa ku kombeka va fani le ku sunguleni ni twa ku vava that's why ni kota ku tirhisa marito lama sorry ka lava ni nga ta va offenda swi ni vavisi ngopfu those comments ta ku ri Papa Rhulani a n'wi pimela mi n'wi pimela why loko ku ri ku ya sweswo loko mhani wena va ya kanda vukati byebyo va nga pimeliwangi hi munhu va yi va ri na vele ro yima namuntlha va kota no ridela va kota no sinda hi vulongo va kota no sinda hi vulongo va hisa na switina va endla maguva i vukati byi nga byi kanda i nge va compare na the time loko va hanya ku yisiwa vukatini so a hi ti dyondziseni ku ri loko n'wana wun'wana wo fana Rhulani a ri mepeni a hi n'wi sapoteni wa hina va ka Malamulele Giyani loko risimu ra yena ri karhi ri hi tsakisa ndlela wona a hi cineni a ku avixeni xigazeni vuswona bya yena i bya yena hi bya n'wina mbilu ya vava I'm touched honestly speaking I'm touched mbilu ya vava swinene I'm not happy at all because mi le ku dlayeni ka munhu loyi a nga ku pfuxiweni hi timtsalu na nkarhi wa Xikwembu a ni tivi nandzi wa yena mfana luya mi le ku vulavuleni ka ku rhandza ka ti-comment na swi tiva ku ri tin'wana ti-emotions ta n'wina as mi ri ti-fans and followers a ni nge ti-control mara a hi tshikeni marito ma bicha ni wo rhuka i ndhukano mi hi endla ku ehlangani wa vanhu hi mi nyika 3 months 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 loko mi lava ku va nyiketa 3 months mi n'wi nyiketa 3 months wa mi n'wi nyiki mali lele let me assure you now eme Philani mina let me assure you now Papa Rhulani u ta va na swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka hi nkarhi lowutsongo xikombiso n'wi nyika wona ku a xayina ende timbilu ta n'wina leti mi ngo mi ya n'wi pimela mi yi pimela hambi mo pima na 30 minutes hi right
and I'm na mina Papa Rhulani I am manager one kuba kumeka tirana munhu one I problem life goes on. I'm not bitter and I'm not going to tolerate this thing because shati kombeka ku I habit ya n'wina yo la ku tata mtatisa vanhu van'wana marito mtwa ku vava ngopfu. I'm not happy at all. I'm not happy at all. Why from tam pima ti progress? Why tam pima van'wina? Mi nyiko ti rhula instruments exikolweni. A mi nyiketa instruments loko mphaka stationery for free exikolweni. For free va ku nyiketa stationery va ku nyiketa ti rhula. A wu nga pimi nyamuthla na ta pima nyiko ya Rhulani. Who are you? You're mur. You're mur. What's a move, man? Kale can kondelela. And I can't take it now. Because me get baby. I gonna batswari mi saluya man. I gonna support. Loko nifika na yena la. Abatsaki ngopfu family ya yena. Because for almost 3 years va nga n'wi voni. Nyamuthla va n'wi vona batsaki. En'wana wa vona I domini rhandziwa hi vanhu va ka Gaza. Ivi munhu atata na rhula yena ya vuloyi. Atana rhula yena ya vuloyi. Nyangwaku atana rhula vuloyi atafika ku he wena Rhulani unge heti 3 months. Mi nyiketa 3 months. U nyiketa 3 months ya yini? Wa nga nyiketa mhana wena malembe ya ku leha. Avukatini byi nga ta va ta kanda byona va kuma wena. Yo muru. Yes. Mina mi nge zangi. Ni mi rhandza kwenu ene ni munhu wo rhandza ku hleka. Ni munhu wo rhandza ku hleka, ni munhu wo rhandza ku rivalela. Mara ni nge pfumeli ku ri mi ta fika mi vulavula swilo swi nga khomani ehenhla n'wana wa vanhu. The guy doesn't even have a fridge yo chela swakudya. Mi le ku dyeni mi kha mi veka na ti-fridge-ini. Loko se mi twa ku xurha mi ta fika mpima vutomi na progress ya munhu yi rhula. What is that? I am not proud of myself hikuva ni ta fika ni mi byela ku ri ni n'wi endleli yini. But I'll be proud of myself hikuva ni mi tata mi komba ku ri ni n'wi pfuni ku a fikelela evuton'wini. The things leswi mi vele ku swi fikelela n'wina evuton'wini a swi vuli n'wana va feyila. Mi ni kwatisa ngopfu. Loko va n'wina mi gangisiwa kwa mina swikipa swa n'wina swi lehini ndzi ri so swi ri na mavele. Sweswo ni mavele ma n'wina ma wini mina swi hlangi. Ti-baby daddy ti mi siyini. I mani a zaka a fika ku mbangisa sweswo hi mi pimela ti-relationship ta n'wina. Mi tshama mi pimela hi mani ti-relationship. Mi tiva ngopfu no pima ti-relationship mi tsandzeki no pima 4 years yo ya university mi ya kuma degree kumbe diploma. Mi kota no pima tinyiko ta vanhu. Who are you? Yes. A ni nge ri tolerate thyaka rero matoto. I matoto. Rhulani, Papa Rhulani u ta va tshamile laya mi ta n'wi ta va ni ri na yena. Eish matantsongo wako. What is? Yele. U hava vatswari. U hava support. I am the only person loyi ni nga ku n'wi guideni. I'm not supporting him ni nga ti ta mi hembela. But I am guiding him no kuma ti-advices ku nga ri ka mina ntsena. Ti-Facebook friends ta mina ta tiyiso ta ni sendela mi-message ta ni rhumela marungula ta ni buka ti navela ku misalo ya kumeka ri ko karhi. And I am working together with the people who are real in life ku va hi kota ku uplifta Rhulani, Papa Rhulani ava somewhere. Ku na vanhu va nga ta ku rhumela ti-instruments mahala na n'wanyana ta n'wi tivisa wa studio xo durha u hi offeri ku hi ta recorder for free hi mbilu ya yena cause u lava ku vona n'wana a ya mahlweni. Mara van'wana mi tirha tirhula ta vuloyi wo nyangwaku mi ta tirhula ta vuloyi mi ta pima ku ri a yi nge fiki December a yi nge fiki yinini. Kasi hambi ku ri xikolo lexi dyondziwaka xi tshame xikolo xi nga heli xi tshame xi nga heli xikolo swa hela hambi lava nga na timali tshame ti nga heli hambi ti-contract a ti heli. Se nyiko ya Rhulani a ku to va nyiko yihi leyi yi ta rhula Gaza hinkwayo ku za ku pfuka loko kokwa n'we va nga fa khale va nga lahliwa hi masaka. Yo muru hambi na mujolo wo hela ka ngani wa hi vumbuluka hina a hi nga vi loko mi ta twa switori swa thengenya swi ngo ni helela. Loko mi ta twa mina mi ku Philani wa thengenya swi ngo ni helela. So hi swihi leswi mi nga ta hanya ka swona mi ta swi nga mi heleli. Sikani timbilu to biha. Loko ku ri ku ma ni zonda ni dlayeni. Loko Rhulani mi n'wi zonda n'wi dlayeni. Hi dlayeni. A ni mi tlharihini n'wina. Ku na swilo swin'wana swa amukeleki mali vuloyi phela ni twa ku vava because of a ka ha ri ti-comments ni postini from day one. Yes ni swi twisile ku ri i ti-comments ne vo comment it's Facebook i Facebook live and stuff. Facebook live ya kona se nyanyi ngopfu man mi pima tinyiko ta n'wana wa vanhu hey ku hava nchumu munhu luya
ni hava nchumu na mina hey Philani imbala ti-row wena Philani muxavela ti-row ni ta xava hi row futhe watch the space watch out mabora man mabora ende lexi mi lava ku lata mi byela xona le niya lexi mi lava ku lata mi byela xona le niya swi endla ni kongomisa ka munhu ni ta lavisisa munhu ni ya kuma na mani ene malume wa yena mi Rhulani uphutini Rhulani xiputa a xi tlharangi ni ta ni ya nkuma loyi mi dyaku midende wa yena mi xavaka na mugayo ni ta n'wi lavisa njhani ni nkuma ni n'wi tisa laha ni mi komba sasa ya ntiyiso ni komba Gaza sasa a xi tlharangi xilexi i sasa a xi tlharangi xilexi i sasa ya yini yo murhu mi le ku dyeni ka va 350 mi dya timali ta step father lawani a hi le ku vuleni ka nchumu yini mi phaka na timali ta ti-GG le ta marhumbi laha a hi vulavula nchumu nyamutlha loyi xikwembu xi n'wi susi kwa xi nga n'wi susa kona xi tirhisi munhu loyi xi nga n'wi tirhisa ku va a fika la nga fika kona nyamutlha mi kota no pimapima no jajajaja mi nga swi dyondzelaka yo murhu yes i mani a nga n'wi susa munhu yaloye a basilukini hina hi tiva mani a nga n'wi pfuxa munhu yaloye a n'wi pfuxa xikwembu a xi n'wi endlile ku ri ku va yena a nga ta n'wi susa a n'wi veka laya ku va na laha a nga ta n'wi susa laha a n'wi yisa kun'wana na mina laha ni nga ta n'wi veka kona Rhulani ku na laha a nga ta n'wi susa a n'wi yisa kun'wana i vutomi ku fana na wena a wu jola na boti James hi 2010 hi 2015 u rhandza na n'wana hi 2020 hi kuma mucato nyamutlha twa ku xurhela u ta humesa moya la yo murhu mi joli ngopfu laha hi nga mi hlaya ti-boyfriend ta n'wi mavito laha mi hanya ko tshama joni lawani yes mi twa timali ta marhumbi a zangi na hi vulavulela munhu hi ku njhani hey loko munhu a ri la ku ta tirhisa ngqondo ya yena loko munhu a lava ku ta tirhisa mihleketo ya yena a nga vheti a yi tirhisa kosi mihleketo ya n'wini ya ka Gaza yi tele vubitha mi vhe mi humesa vubitha loko munhu a lava ku tirhisa mihleketo a rhanga tshama hansi a yi digesta a ta kota ku vulavula mi vi bitha ngopfu ka misa luya mi le ku n'wi rhuketeleni mi postela xikipa xa yena xa identity i yini mara sweswo mara na xikipa xa identity xi dyo yini mi xerexerela xikipa xa identity nga ri mo mbala mpahla yo durha van'wini hambi lava mbalaka timpahla to durha va swi endla sweswo u ya mi dyohela yini Rhulani mara vanhu va hosi na u lo mi dyohela yini Rhulani u mi dyohele yini Rhulani van'wina scotch u mi dyohele yini maloya vana valoyi maloya i khale ka mi jola kwala mi joli vo 2015 mi ri na mavele ma kahle sweswi swo i masapati nga ri mapapawa nga ri mapapaya xinuna loko a nga tswali loko a nga tshuki yo murhu u tirha ku wa hi moya a ku na la nga fika ku mbangisa ti-boyfriend ta n'wina ti-boyfriend ta n'wina sweswiwani vo tala mi chatini vo tala mi promisiwini ku mi ta lovoliwa hi December hi ta va kona u ta tsaka na n'wina hi leswo a mi chela xigazeti a va hi ri na n'wina mara hi nge vi bitha hi ku wena hi rhangi endla yini wena hi rhangi endla yini mi nga lava ku ta ni kwatisa mina mi joli ngopfu lana ni mbara lawani hi miyela va n'wa vavisela swihlangi ti-baby dad mo tshamela ku hlongolisa loko dyambu ri xini laha a hi se tshama hina hi pimapima hi ku se u kumi boyfriend yintshwa u jikeliwe hi baby daddy u kumi boyfriend yintshwa u jikeliwe hi baby daddy u kumi boyfriend yintshwa u jikeliwe hi baby daddy munhu yaloye hi va nyika 3 months yo murhu nyan'wako yes mara ta ni endlela sweswo mina loko ku ri ku vutlambi bya kona i vutlambi byo mi ta lawula ta ku vanhu va ra ku zama ku xayina mi va sabotaja mi va vulavula ku biha swi tshikeni na mini munhu a kwata na hi munhu wa kwata kwala nga kwati ku na Yesu loko a kwata tepeleni a kuma tepele ya xikwembu tepele ya vukhongeri yi hundzula mabindzu u hlundzu bibele yi ri Yesu a hlundzuka a moxetela a kombisa ku khunguvanyeka ka yena se why mina mi tlha mi ni vamba mi lava ka mi nga voni ku kota ka mina mi nga ni ringi mina a ta a va ba hi ximipi yo murhu hayi ni karhele ku miyela mani hayi mani yes ni karhele ku miyela mani manager swi la ku va vaveni vanhu va dina vuswa hi ku hleketa ku Philani manager a ni manager mina a ni dyondzela vumanager lava nga ti-manager ma le va tshama tiofisini no tsakisiwa hi ku lava ta ku ri mi tivisa ku ri Rhulani papa Rhulani stage name xa papa Rhulani
ni tirhisana na yena hikuva hi kombisana vutomi ni kha ni kuma ti-advices na le ka lavakulu ka mina na le ka lava va tsakelaka ku hi vona hi humelela mara n'wina hi ku timbili ta n'wina ti tele lunya mi tele vuloyi mi busy no tani ta fika mpimapima vutomi na nyiko ya n'wana wa vanhu wa mi nga pimi lembe leri nga hela wa mi nga pimi 2020 loko ta introduce wa ti-covid mara mi yimelela n'wana wa vanhu a xayina mi le ku ndondometeni mi le ku momonyonyoteni mi ku ri a za a nga vi munhu mi sala n'wina vanyan'wako mi nga vanhu yo muru yes hlamba ya yini i hlamba ya yini hlamba leyi mi vulavulaka vo n'wina hi hlamba yona i hlamba ya yini problem mi teka advantage yo i manager i yini you are taking advantage of the innocent people hambi mina mi n'wi ta ku ni lunghi mina mi nga za try me hi lexi try me mafranya mawu hi lexi ni ringeteni a no na munhu hi tsaka na vanhu hi hleka na vanhu hi mi kombeta ti-update hi mi kombeta hinkwaswo a hi tsakeni hi pfunana na lava nga dyondzanga xikolo ku opportunity yi fika hi va navetisela tibasari hi va kombisa ku ri hi pfunana le mintirhweni hi sapotana mabindzwini hi nghenelela hinkwako hi pfunana at the end of the day we are heading hi vuya hala wani a north hinkwenu va ka Gaza fehle vuya ka north hi rirhandzu mi nga teka advantage ya ku i manager u mi vula swin'wana na swin'wana hey manager hi munhu na me ni munhu hambi ku ri na vafundhisi va nga ku ni voneni sweswi a ku na rito ni nga ri tirhisa ra nhlamba a ku na rito na rin'wana ni nga ri tirhisa ra nhlamba ni vula xilo the way it is Philani mina mi rhandza ngopfu ku provoka munhu nye hi va nyika 3 months wa mi nga nyiki mali yinene mo nyika 3 months naswona 3 months ya kona yaleyo why mi nga yangi xikolweni mi ya teka mi teka hi 34 years mi endla ti-degree ti-diploma n'wina mi dyondzele ku tana tirhula ta n'wi ta vuloyi yo muru mi ta pima ku humelela ka vanhu let me tell you something before I end this video Papa Rhulani it's here to shine. It's here to outsmart lava hinkwavo a va ku ri he a nge fiki la a nge fiki la Papa Rhulani will be on the stage and to tell you something I'm Tivi I have made myself available for him kwa ni n'wi pfuna hi swin'wana na swin'wana sweswiwani hi kumi na mpahla mo se hi mi byela hi fa hi nga mi byeli hi kumi na mpahla hi kumi na xopo leyi nga ta hi dressa for each and every event hi nga ta kha hi famba yona ku nga ri timhaka ta malapi la vula timhaka ta ku loyiwani futhi mata bandi leriwana ro tlheri ni fasa ku ri nona ta ku se ni va komba mo ni fasula bandi leriwana yes hey mo hi mi byela hina hi kona we are going nowhere Philani mina ni ka ni fambisana Papa Rhulani misa le scotch Papa Rhulani la ya ku kona ku tiva xikwembu hambi mindzuku pfuka hi winning ha dumi hambi rindzini na Benny Mayengani loko a nghena stage in 2012 a ba tibabeni a ba album kwate a kara rhandziwa kara growth and base ya yena leyi na nyamutlha vanhu hinkwavo va n'wi tsakelaka and as boy ku lava nga n'wi rhandza hi 2012 va fa va n'wi rhandza na sweswiwani no Benny Mayengani u famba hi base ya yena na titlambi hinkwato famba ti-pace ta tona mi pimapimi hi tirhula mi ku Benny a nga yibi yo tlhela luya a fika a ba yo hindana liya a tlhela fika a ku malambani yi pfukini swi va hi ndlela leyo mara n'wi busy no pimapima mo ni mi byela swin'wana na mi rhandza swinene and na mi hlonipha swinene with all due respect ni kombela ku ri ka nkarhi wa sweswiwani hi vulavula ku humelela hi vulavula prosperity hi vulavula ku humelela hi vulavula progress mindhukano leyi ni nga yi vona ka ti-comment mi hi pimela mi posta na xipahla ka identity i maguja leswi maguja leswi bibele ka varhoma leswi bibele nga ka varhoma yi nga swi vula yi teri lexi tsandzaka munhu xi nga tsandzi xikwembu mi tsandzekile n'wina hallelujah but God yi teke xikwembu xi teke Rhulani xi rhumela ntsumi leyi nga ta ku ta susa Rhulani mi n'wi tiva ku nga lekere mina I'm even grateful ku ri lekere was there to make sure ku a n'wi tiva Papa Rhulani lekere has play a very big important role that I will never compare even mine I will never compare I will be stupid and foolish loko no compare leswi lekere a nga swi endla lekere leswi a nga swi endla rhume hi xikwembu that's why because
Papa Rhulani mi nga n'wi tivi. But because of Lekere was there, he proposed Xikwembu ku mi n'wi tiva, mi n'wi tivile. So loko Lekere la nga fika a veka kona mina ni teka ximandzani ya mahlweni, na laha mina nga fika ni nga ta fika ni veka kona ku ta teka van'wana. We cannot just have a game n'wana wa vanhu la nga na family. We traumatize the families and the relatives. Loko hi vulavula sweswo. But loko munhu mi nga mi sola ku ri wa xayina, let's support him. There's a lot of businesses mi nga na pride yo a hi nge xavi mhaka wa ka Chauke, mhaka wa ka mani, mhaka yi Philani, mhaka yi mani. Mara voni mi byela swin'wana. Aka leyi misava, whether umbala Gucci or Louis Vuitton or tirhisa Apple or whatever, you drive a latest vehicle, whether it's German or whatever, we all going to die. Kambe fa endlini na. Hi fanekele hi fa, hi tisi ku cinca. Hi xilungu very be the change that you want to see. As you see me now, I am the change. Leyi lava ku yi vona. Ka Papa Rhulani la vona prosperity. Watch out. Loko ri ku va ko va loyi sweswi, lava nga tshama kona va loyi sweswi. Va loyi kelenge va ka Gaza, timenemene letikulu ta ka Gaza sweswiwani. I am inviting you now. And let me tell you something. Seno minaveta. Mose ni minaveta. Na government se yi recognizing. Same tatwa ku baba. Na government se yi recognizing. Se no lata ku minyanya ku yo muru. Mekwat ikale ni kan kondelela. Papa Rhulani, it doesn't even have leswi mi nga na swona, mara u nghena u xava na data na swa data anga le ka swona. Philani wena u chata ku hi swa Papa Rhulani, chat u yoni vona khomfo na Papa Rhulani mina kan chata na wena azeleni u yoni vona. Mara mi byela swin'wana vanhu va ka Gaza, leswi mi nga ku swi endleni siku rin'wana, it will never bind you but your children in future. Leswi mi nga ku swi endleni, it will never bind you now. Swi ngo va swi tsakisa, but in future it might bind your children. Tlhela swi vuya swi ta hama na vatswari mi tindhukana hi n'wexe. Hallelujah. Last xo hetelela lexiwani na mi rhandza hinkwenu, khensa support ka page ya Papa Rhulani. Ni kombela mi ya yi like, ni kombela mi ya yi follow Papa Rhulani ka profile picture bete something big is coming bete and then loko mi follow page liya, ni rhandza ku khensa support ya n'wina. Ni kombela mi share ti post ta Papa Rhulani kwatu, mi ti share. Ni kombela mi share ti post ta mina leti fambisana na swa Papa Rhulani. Why? Because lava ku teka the name Papa Rhulani veka mepeni. Peter Tinet u lovini, ha ri na yena, mara nyamutla a vulavula hi yena na music wa yena. He left a mark on the music industry. Botala Peter Tinet a mu tivi mo twa ku very ku vize ku va na ntlambi ya disco Peter Tinet, but the name of Peter Tinet, he left a mark na namhla vulavula yona. Hallelujah. I just want to make sure ku even Papa Rhulani, he must leave a mark. Surun'wana va ta vulavula yona, hambi se hi fini hina va ta sala va vulavula yona. Why? Because Peter Tinet u ve ku hi support ya ka Gaza. Benima Yangani u ve ku hi support ya ka Gaza. Thomas Chauke veke hi support ya ka Gaza. Let Benima Yangani die, let Thomas Chauke die. The name Benima Yangani, the name Thomas Chauke, the name Philani, the name MJ will remain forever. So kahle Papa Rhulani, it's here to stay. Whether wa duma or anga dumi, kuna titlambi tin'wana loko ho vutisa hi tona ma ha ti tivi, mara music wa tona wa ha ri kona na sweswi. Music wa tona wa ha ri kona na sweswi. Manager Philani Mila, ni ri na MJ lexi a ni ta mi byela xona mibyerini, a ni holovela munhu, ni kwatisiwa hi ti-comment na reactions ta n'wina henhla ka n'wana wa vanhu Rhulani. Ni murhangeri wa Rhulani mina, ni murhanga phanda ka Rhulani, ni advisora, ni swilo hinkwaswo. He is a brother. Loko a vona mina u kota ku kuma ku vulavulela kona. The guy vo tala mi ri yanga kahle enhlokweni, una sasa ka n'wina na yena mani a nga na sasa, cause n'wina sweswiwani as I am talking mi le ku rileni hi ti-message ta pending ta decline ya 350 ya relief grant. Account ya mina lava yi lavaku na number phone munhu vhela ni sala kwala, ni voni ku na comment yi lava account name or account number. Account number my number is 073, and then account number ya business ya Papa Rhulani yaleyo ni ta yi tsala i Capitec account, ni yi tsali ni ta tlhela ni yi phina. Capitec account hi yona yaleyo,
ni tsarile yaleyo ta tlhela ni phina na mi rhandza swinene and lexi ni lavaka ku xi vona xi humelela i ku va hi kurisa Papa Rhulani and make the brand go higher. And let me tell you something, Makhadzi, one of a musician wa popular a South Africa and Africa as a whole, u ta va a kha hlangana Papa Rhulani the 24th of September at ka Chief Risinga. Hi ta va hi na Makhadzi laha hi nga ta tshama hansi ni vulavula na yena loko no kuma xikarhi xitsongo ta vulavula na yena ni n'wi hlamuseta hi situation. And let me tell you, swi nga ha endleka Papa Rhulani mklemi ya n'wi vona hi 2 October aka Makhadzi ya one woman show ka Makhuva. Hallelujah. That's one I can assure you. But because of leswi swi tirhisaka swona antiri hi xinghananghana xa n'wina xa vumenemene ni tirhisa Xikwembu na xikhongelo, Papa Rhulani with me is going far. And let me just congratulate Leker kuba ateki Papa Rhulani abatisa amipeni. Let me let me congratulate and appreciate the efforts let Leker anga ti endla ta kuba ateka Papa Rhulani mi ta va tiva na le ka social media platforms. I thank you Leker, wherever you are my brother. People are trying by all means ku va lwisana wena. Antivi xa wrong nga xi endlela mina, a ndzi endla xa wrong ni endlela wena. The first respect leyi ku nyika wena ku sunguleni ya hi yona na sweswi. And Leker, wherever you are my brother, I respect you for whatever Facebook or social post humelelako. That's a social life, but in real life I never had a bad blood with you, and I'll remain be a friend because akuna xa wrong ntsundzuka ku nendleli xona. That's the closure I mean. Na mi rhandza swinene, ni ri Xikwembu xi mi katekisi, a ni kwatangi a ni zama ku vulavula ntiyiso ku mi ta wu twa. I ntiyiso lowu a ni ta wu vula. Kuna advice mi lava ku lavatisela yona? Fine. Okay, na khensa swinene for tuning ku va mi ta yingisela, mara ni kombela ku ri loko hi posta swa Papa Rhulani swa mina ku nga ri swa mina ngopfu Papa Rhulani, a hi sapoteni ka suka timbilwini as boy ku mina support. That's why na ku vulavula as boy na ku comment as boy. Hi nga humesi tirhula ta n'wi ta valoyi mi ta mihlomu tirhula tin'wana ta tinjeti ta tima ta tinhunguvani mi fika mi pima hi tona mi ku a va nge fiki December, a yi nge heli December, a va nge heti 3 months. I vanhu vangani va nga rhandzana mi va tivaka. Queen Elizabeth na yena a na mi n'wi pimelini a nga hetangi na 100 u fini. Na Mandela switsandisi sweswo, na Papa Rhulani na mina na MJ na n'wina hi ta fa. So tirhula ta n'wina, if it is men ku ri n'wina mi ti keeper for life, keep them, mara mi nga pimi ti progress ta van'wani yo muru laksem. Thank you guys. Lava ku kula ku ta rhumela mali yo va nyikela hi airtime ya ntlambi ya vona Papa Rhulani, va ta senda namba mali kwalaho va tsala na reference ta tlhela swi vuyisa ka Facebook ni ta swi kombisa ku ri va cheli mali ya so. Lava ku nyikela hi airtime, lava ku nyikela hi swin'wana na swin'wana va nyikela Papa Rhulani, ku nga hava xin'wana na xin'wana lexi sukaka ka munhu a suka mbilwini ku la ta nyikela misa luya, la ku nyikela misa luya. Account number ni tsalini, number phone ni tsalini, hinkwaswo swi kona kwalaho. Ni murhangeri wa Papa Rhulani, ni murhangaphandla ka Papa Rhulani, ni manager ku ya sweswi mi swi khosaka xiswona, ni manager Papa Rhulani, ni ta swi endla swi fika ka yena. Thank you Shoni once again for va mi donetini. Ni vulavule na Shoni hi xiyimo xa swo Papa Rhulani, Shoni a vona swi ri na nkoka. Shoni M Skin Products yi ve ni ku swi ri na nkoka va nyikela hi lotion yo tula xikandza. Ni vona Papa Rhulani a karhi a saseka hi leswi Xikwembu xi nga hi rhuma ku ni ta endla swona, and u ta saseka. So and ni vona comment ya Khanyisa Bangwana a ku na relationship ya mina a va yi pimini, ni twa ku vava. Khanyisa, whoever loyi a nga ta pima relationship ya wena a va swi tivi ku leswi Xikwembu xi nga khomela swona so hambi hi ku vukula laha na laha, what's yours i swa wena, and ku swa wena swi ya famba rini swi tiva Xikwembu. And leswi wena swi nga fanela wena swi tiva Xikwembu, hina hi to fika hi vulavula hi vulavulela whether you do good or bad. But one thing that I'll advise you Khanyisa, wherever you are, always pray ku Xikwembu xi ku hlulisa lava nga pima kona. Hi ndlela leyo hi ta hlula. Philani mina, manager mina, Papa Rhulani, we go hi famba swin'we hi ya mahlweni. 24th event munhu nga civi ni vhele mi event se fika na 20 December ni nga ha ri na vo 8
ta fika ni endla gig guide mi swi vona ku ri Xikwembu loko xi rhumeli loyi Xikwembu xi ponise vutomi bya mina with the purpose ku va na mina ta fulfill swin'wana. If the purpose ya kona ku ri yona leyi, let it be. Xikwembu xi hi pfuna ku ya mahlweni. Na khensa na mi rhandza swinene. Ni kombela ku ya endla shopping, a ni swi tivi ku hi le kwihi laha, lava ku tivaka va ta vula. Ni kombela ku endla shopping, ni ya kun'wanyana kwale le a molo yin'wanyana kwale ka timolo to tin'wana ta kwa South Africa to duma. Ni kombela ku ni ya endla i shopping, ni ya xava xikipa, kahle ta xa vest ka hisa, a hi swo mbala ka ti-event, i vest no lava vest no ta na xa vest yo ni timbalela kwele cause ka hisa la kaya. Hi swona ntsena sweswo, a no mi tongela no rhandza ku lava ku ta khensa interaction ya n'wina ka social media na live ya mina. Hi ndlela leyo tshama ni kha mi swi tiva ku na mi rhandza swinene. Tada, peace, love and happiness. Philani mina manager, inkomo.